umunyarwanda yabivuze neza, umukozi ku murimo ni w'Imana yemera, kandi icyo werekejeho amaboko ugomba kugikora ushishikaye. M23 baravuga ko batarajwe inshinga no gufata imisozi ahubwo bagamije gutabara ababo bari kwicwa n'inyeshyamba ndetse bakicwa n'ingabo z'abanyagihugu za FARDC ndetse kandi n'indi mitwe yose yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rugamba bakomeje guhanganamo n'ingabo za FARDC, FDLR, Maimai Nyatura, abacanshuro b'Abarusiya ndetse n'izindi nyeshyamba zose ziyemeje kuba bambari ba FARDC ku mugaragaro. Mu rugamba inyeshyamba za M23 ruhanganyemo n'ingabo za leta FARDC hamwe n'abayifasha barimo inyeshyamba za FDLR, Maimai Nyatura, APCR, Maimai Gudo hamwe n'abacanshuro batandukanye barimo n'abaturutse mu Burusiya zivuga ko zitarajwe inshinga no gufata imisozi myinshi, ahubwo ko bagamije gutabara ababo bari kwicwa urw'agashinyaguro. N'amagambo aje nyuma y'uko abaturage bakomeje kuvuga ko byanga byakunda batangiye kwibonera abarwanyi benshi ba M23 mu mujyi wa Goma, ngo kandi ko bagamije gufata uyu mujyi nta sasu na rimwe bavurivuze, ngo kuko bamaze kwigarurira imihanda yose ishobora gutanga umusada ndetse ishobora gutanga ubufasha ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baje kurwanya ndetse no guhangana na M23. Ubu umujyi wa Goma ukaba ari agace konyine kazengurutswe n'inyeshyamba za M23. Ariko nanone Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kera kabaye yavuze ko yifuza bya hafi kandi mu gihe gito gucyura impunzi z'abanyekongo zivuga ururimi rw'ikinyarwanda zahungiye mu Rwanda, mu Bugande ndetse n'ahandi hatandukanye. Ariko nanone asaba ko impunzi z'abanyarwanda ziherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba gucyurwa ku bubi na bwiza, ngo kandi mu maguru mashya. Tugwaye ikaze ku makuru y'umutekano na diplomasi ku buryo burambuye. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reba hepfo y'ibyo maze ukande subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Tugwaye ikaze. Umutwe w'inyeshyamba we M23 uvuga ko udashyize imbere ibyo gufata uduce, ahubwo ugamije gukora ndetse no kurokora abantu bayo bari kwicwa urubozo n'inyeshyamba za FDLR ndetse zifatanije na FARDC. Ibi babivuze nyuma y'uko uyu mutwe wigaruriye agace ka Rubaya gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu byabaye kuri uyu wa 26 Gashyantare. Aka gace kigaruriwe n'izi nyeshyamba ku munsi w'ejo rero gakize ku mabuye y'agaciro arimo koruta kari mu ntera y'ibirometero 50 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Saka gace gusa kandi kuko ku wa 24 M23 yari yigaruye agace ka Mushaki nako gaherereye muri iyi teritwari n'ubundi ya Masisi. Izi nyeshyamba zakunze gutakamba zivuga ko imirwano yabo iri gutuma ndetse ikaba ikomeje gutuma bamwe bari kwicwa urw'agashinyaguro ndetse zimwe mu mvugo zikakaye zumvikanye mu magambo y'abategetsi ba Kongo bashishikariza bamwe kwica bagenzi babo. N'imvugo rero zakunze kwamaganwa n'abantu batandukanye, baba abanyapolitike ndetse n'abanyamakuru benshi basohora inkuru zivuga ko muri iki gihugu hari gutegurwa jenoside, bagakwiriye kuyagarika vuba na bwangu. Kubisakuza ntacyo byahinduje kuko bitabujije ko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeza kwitwa kugeza na n'ubu bakicwa. Ibi nibyo izi nyeshyamba ziherereye ndetse zaheriyeho zivuga ko zitagamije gufata imisozi n'ubutaka, ahubwo zishaka kurengera ababo bari kwicwa na leta irebera, ndetse kandi ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo batabara abanyagihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse igihugu barazwe n'abasokuruza babo, ndetse zimwe mu nama zose bagiye bagirwa inkunga zose abanyagihugu bari kubahiriza kugira ngo barebe ko bakwigobotora iyi ngoyi biti ya Sekibi, ndetse iyi ngoyi n'ingoma ikomeje kubatsikamira ndetse no kugaragaza ko batitaweho, ahubwo babasaba kuba basubira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, ndetse kandi bagakomeza koko gushinyagurirwa ndetse kwicwa no gukorerwa iyicarubozo ritandukanye. Ari nabo bavuga ko bagomba kubirwanya kandi bakabihagarika ku bubi na bwiza, bakazana impinduramatwara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Buri wese akagira uburenganzira bungana n'ubwe kandi ibikorwa remezo bigatangira kwitabwaho. Twibutse ko nubwo ibi byose bikomeje kuvugwa mu gihe ibibazo by'umutekano mu cy'ubwicanyi bukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, irumbuka ry'imitwe yitwaje intwaro, imvugo z'urwango n'ibindi bikorwa bibi bikomeje gufata intera
ntera by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira uduce twinshi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwegeka ibibazo byayo ku Rwanda no kwemeza ko uyu mutwe ufashwa narwo n'ubwo urwo rubihakana, ndetse bakavuga ko ibyo bavuga batazi byari byahubwo ari ugushakira aho bashyira ibinyoma byabo ndetse n'ubo begekaho intege nke zabo. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye Tito Rutaremara yasobanuye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibibazo bibiri binini, ari byo imiyoborere cyangwa imikorere mibi no kubura ubushake bwa politike. Rutaremara ahamya ko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse ubushake bwa politike cyabonerwa umuti kandi ariyo ubwayo yakirangiza. Ubu bushake bwa politike kandi nibwo bwarangiza ikibazo cy'imitwe nka FDLR, ADF, Red Tabara na za Mai Mai. Tito Rutaremara yahishuye uko M23 yagiriye inama Tshisekedi yuko harandurwa iyi mitwe ariko akinangira umutima. Yavuze ko Tshisekedi yasabye abayobozi ba M23 kumugira inama ku kibazo cy'uko imitwe irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irenga 130 yatsindwa ikavaho. Bamusabye kubafasha gushyiraho batayo eshatu, imwe ikava mu burasirazuba ndetse ikava mu basirikare ba M23, indi ikava mu basirikare ba Bemba, indi ikava mu basirikare ba FARDC, zigatorezwa hamwe. Uwo mutwe ugahabwa ubuyobozi bumwe, nyuma bakabaha amezi 4 cyangwa 5 bakaba babohoye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose. Icyo gitekerezo Tshisekedi yaracyemeye ariko ntiyagishyira mu bikorwa. Tito Rutaremara ati habonetse ubushake bwa politiki, ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kurangizwa nayo ifatanyije n'ibihugu bifite imitwe y'iterabwoba mu burasirazuba harimo u Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Asobanura ko ibi bihugu igihe byaba bimaze gutsinda iyo mitwe y'iterabwoba byafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutsinda indi mitwe ya za Mai Mai iri mu burasirazuba bwayo. Hari ubushake bwa politiki kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikemera gushyira mu bikorwa amasezerano yasinye yose. Iki gihugu n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba barangiza ikibazo cy'imitwe yose iri mu burasirazuba bwa RDC. Ubushake bwa politiki kandi nibwo bwatumye ingabo zose RDC yakura n'ahandi zaza zikarangiza ikibazo cyo mu burasirazuba bwayo kuko ntabwo gikomeye cyane. Tito Rutaremara asanga gutsinda imitwe yose irwanya leta, gushyira mu bikorwa amasezerano yose arimo kwambura intwari imitwe yose, gushyira ababikwiye mu ngabo za leta, kubasubiza mu buzima busanzwe no gucyura impunzi bitazana amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati igihe cyose RDC ifite imiyoborere n'imikorere mibi, igihe cyose bampatse ibihugu bakinyunyuza ubukungu bwa RDC uko bishakiye, igihe cyose ruswa n'ikene wabo n'izindi ngeso mbi zose zikirangwa mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mahoro izagira. Asobanura ko kubera uburyo uburasirazuba bwa RDC ari agace kabayeho mu gihe kirekire nta butegetsi